Miharate hoye! Miharate hoye! Miharate hoye! Andũ a nyũmba itũ! Andũ a nyũmba itũ! Andũ a nyũmba itũ! Mũrĩ okuo nyũmba? No mwĩyũmĩrĩirie? Ona ciathira kara? Ona twahatĩrio nĩ gathongo? Mũkeyũmia? Ona ni ndĩyũmĩtie wa kahĩti wa kairĩtu. Andũ a Mĩharate, ndoka kũmũcerera, ndoka kũrora ũrĩa mũhiana, kũmũng'etia tondũ mũrĩ andũ akwa, na ndĩmũcokerie ngatho nĩ mahoya manyu rĩrĩa ndĩrarĩ Rũraya. Nĩ ndoka na ngeithi kuma Rũraya. Nĩ mwamũkĩra? Nĩ mwamũkĩra? Niĩ tondũ ndĩ mũndũ wa gũthikĩrĩria ground-rĩ, ground ya Mĩharate ĩrauga atĩa? Ati Mĩharate mnasemaje? Ati mnasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe Kaongo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya kutenga. Harambee! Harambee! Mĩharate hoye! Mĩharate hoye! Kĩama gitũ nĩ kĩrĩkũ? Kĩama gitũ nĩ kĩrĩkũ? DCP? 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 Mimi nataka niseme asanti watu ya Mĩharate, watu ya Kipipiri, kwa kusimama na sisi. Mimi mnajua ndio nilileta Kasongo hapa, nikamwambia mchague. Nimekuja kuomba msamaha. Mumenisamehe? Nimwadekera? Niĩ ndiamenyaga nĩ ngarĩ ĩhumbĩte rwaro wake. Sasa imetumaliza, imetukula sisi wote. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Kasongo aende? Harambee! Harambee! Sisi watu wa hapa mlimani, watu ya Nyandarua, tujikinge sana. Huyu Kasongo anataka kutugawanya ndio atukalie. Mutakubali kugawanywa? Mutakubali kugawanywa? Nimurondira muthenya ũrĩa ũngĩ etĩte andũ a Kiambu akamahe mbeca atĩ maume kĩrĩma-inĩ. Kĩrĩma ti mĩhaka nĩ rũrĩrĩ. Inyuĩ no mume kĩrĩma? No mume kĩrĩma? Sasa nataka kuuliza, muniunge mkono nisimame rais nifukuza huyu Kasongo. Harambee! Harambee! Wangapi wanasema Rigiji apigania kiti ya urais? Harambee! Harambee! Mimi nataka munisaidie. Pahali huyu Kasongo alituweza ni kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Tulienda bila chama. Sasa tuko na chama chetu kinaitwa. Nataka mutatuchagulia gavana wa chama gani? Seneta wa chama gani? Mbunge wa chama gani? Mama kaunti wa chama gani? Ma MCA wa chama gani? Harambee! Reda gũcokia ngatho. Ngoja kidogo, ngoja kidogo. Hiyo ni sawa. Mimi niko na watu wengi sana hapa. Dereda tũiguithanie nĩguo. Ithuothe tũrĩ ciana cia mũciĩ ũyũ. Tũrĩ ciana cia ithe ũyũ. No ithe wa rũrĩrĩ. No ithe wa rũrĩrĩ. No ithe wa rũrĩrĩ. Ciana ici ciothe nĩ ciakwa nĩguo. Koguo ciothe nĩ tũgũcihe kanya citwarĩrie na tũiguithanie, na tondũ nĩ mũcemanio wakwa tũtigauganĩrĩrie nĩguo. Wewe ngoja kidogo. Harambee!
Harambe. Andũ a Nyandarua nĩ mũcokerie ngatho nĩ kũhe mwanake mwega gĩtungati wetagwo Kaba Methu. Huyu kijana rĩrĩa ndĩrarĩ Rũraya niwe ndĩratigeire mũthĩgi. Methu anaweza hawezi, ashikilie asishikilie. Nĩguo andũ aitũ nĩtũkũnyitana tũtindĩke Kasongo. Ndanyita Rwathatha nĩmũkũmĩrĩria mateke. Ndanyita Rwathatha nĩmũkũmĩrĩria mateke. Nĩmũkũmĩrĩria mateke. Harambe. Harambe. Kasongo aende asiende. Wangabu anasema Kasongo aende, Kasongo aende. Bas, wapi ile ngazi? Niko hapa na kijana wangu Getungati, seneta wa Nyandarua, Mheshimiwa John Methu. Kipipiri oye! Nyandarua oye! Andũ aitũ nĩ inyuĩ aya mumĩrĩte ũguo kwamũkĩra mũthamaki witũ, kwamũkĩra mũtongoria witũ. Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Miharati. Na mimi watu wa Miharati, siku ile nilikuwa nimeachua kazi na Rigathi Gachagua. Mimi nimetembea Kenya hii. Nilikuwa Ukambani wakasema one term. Nilikuwa Western wakasema one term. Nilikuwa huko Nyanza wakasema one term. Hapa Nyandarua mnasemaje? Hapana. Hapana. Bado unajua, ngoja mnisikize. Unajua kwa hii timu ya Rigiji, hata kama mimi sijafikia penye wakina Malala wako, niko hapo nchini kidogo. Nataka kiongozi yangu ajue Nyandarua yangu. Nyandarua mnasemaje? Nataka mseme wanta mkubwa, uweke kidole juu. Kama Kasongo anakunywa chai, asikia naonja chang'aa. Harambe! 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 Aende asiende! Aende asiende! Mwizi aende asiende! Muaji aende asiende! Kasongo aende asiende!